Desastres naturais acontece quase iha território Timor-Leste Larantomak. Non hemos iha suku haturalan komunidade José Enrique nia uma etan estragos tambarai halai iha loron sanulu resin lima to loron sanulu resin hitu. Tambane nia sente triste ho acontecimento ne. Awanoi triste tebes tam hau ni uma be sobu rai monu ne hau triste. Kala mo sato walu ku tam hau numa sta. Ori bai ruak pai no, ori bai ruak hau na hori kala ne mak motiu momono. Komese eri 15. Liu rai se suku mo safona kepala kampung mo safona. Uhi apa pun tam bai no sira mai hari ho matang keras. Ne ba sinti triste. Hau la hau numa. Representante Conselho do Suku Alessandre Souza exige ba governo a total atenção ba problema na comunidade Hasoro. Ne ami husliu ba ministeri me kompetentis ba iha hola medida o insa atu bele hanoing ba po ne be hetang ami asado husi disaster be acontece iha de 15 de março. Rahala iha ne de kai hamus potensial ke estragamos uma seluka. Ya ne rahala ene ho ami asa husi iha dia 15 Februari março tambah rahala afeta komunidade umam balum bat ne to iha kraik ne ba. Ne kala uma kala sanulu karek ya kita satu raya lai kona ba disaster be kona iha dia 15 de março be amiasa pubusira kalang nebe agorane balung toba anesan toba hutu baleten tambane rai halai makas tamusira mustau ya husik sira numa. Ter observação em terreno nota que a situação ne merece esta atenção imediata. Fosse parte competente, tambala o state uma ida maketan estragos. Mai be desastre ne sai nudar ameaça bot ba comunidade suku haturalan Tomak. Cipriano de Fátima, Rodolfo Souza, nia reportagem.